Takže, čaute ľudia, to je Tom Parížitko 15. Vítam vás veľmi vás. A dneska to nie je Clash Royale. Oh, a začali dýmy. No a čo to je nové? Rovno Demonic Drop. Zaberem. Zľavnili epic skin, ktoré? OK, to by som bral, kebyže mám to blingy na tie epic skiny zľavnené. No a proste dneska si ideme získavať tie Demonic Star dropy. Takže vezmem si na to Leona. Vezmem si na to Leonarda DiCapria a idem s Leonom. Let's go! A hneď tu je česká. OK. Tak, dobre, pozor, bo to je taká skúha. Ja to nechám tak. Na ňom. Yes! Yes! Au, 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 au. Jau. Ja mám sa vypla obrazovka. Haló. Vyzerá to, že asi nič. Teraz to hodí na ale nič. Ten Edgar na mňa skočí. Ale nie, to mi nerob Edgarisko. Neskače na mňa. Dáme pin. Pozor! Nie. Dobre, ten Edgar sa nechal nachytať. To je hlavné. Sa nechal nachytať. Dobre, ešte 5 voči mne sú. To musíme dať. Dajte like a odber určite za moju snahu, ktorú tu dávam do toho. Don't make me get Nita! Au! Ale... Dobre, je to safe. Máme tie demony. Máme ich 2, takže môžeme ísť. 2. Druhá. Strej. Ježe to bude niečo. Skúsime toto. Ja už si nepamätám na tú season, ktorá bola, keď boli Angels vs. Demons. Takže ja už neviem. Na to. Let's go!
A takže sa pokúsime vyhrať. Ideme. Musíme killovať veci. Aha, my musíme ich dať dole, a keď ich killneme, no, zabijeme, no tak získame z toho aj keby bod. Máme 3, my máme 1. A na to sa schodí. No ale to je nejak... OK, tak toto asi hrať nebudeme. Aspoň ja to nebudem hrať. We can do this! No... Kedy príde niečo nové? Potom si zareagujem a som ale neviem. Dobre, môžeme otvoriť. Nie, prečo otváram Brawl Pass? Oj. Niekedy môžeme vytvoriť aj ranked video. Môžeme vytvoriť aj ranked video. Aby sme potom mali dosť väčší rank. O, a niečo mám tu v tom. Tak môžeme otvoriť ranked start roku. Teraz jednu legendary start roku. Nie są legendarne start dropy, padł Draco. Ja mam Drakę! Coże? Ja fakt nie wiem rozprawiać. Fakt z toho nie wiem rozprawiać. Nie. Fakt. Legendary Star Trophy. Čo ja łap nie mam skoro głowy. Tak mi padnie Draco. To si robicie sami. Musicie ho dać na wszystko. Dragon style! Ale toto som ja nečakal. Že mi padne hneď Draco. Toto... Tony in hand, dragon at my command. Okej, hore jest tu. Medieval monster mayhem! Ale mam to... Ale mam tu ten padł. Okej. O niego sobie postaram. Także jak to nazwać? Easy, jak po masle to jest. Draco! Wam złe legendary. Inflato dragon! Muszę nie kupić skin jeden. Kupię się na skin. See me rolling? You Ale wait. wy teraz nie wiecie, że jak ja są
Proste... Nie, ja sobie nie chcę zakończyć, ale dobra. Czemu nie chafycie, jak ja solo? Teraz... Rozklepami. D20 in hand, dragon at my command. That's you. Show. I got shredded. Time to shred some bones. Nie chcę, to było operować. Or I'll get my dice. Daj, nie, co robi? No, nie mam Enter więcej. the dragon man. To tak nie może skończyć. Nie. Koniec, to nie ubiła trochę. No. Właśnie. A no, toto je klub, hej. Toto je klub, hej. Pripojíte sa. Je to 200 trofejí, hej. Musíte mať, aby ste sa pripojili, takže sa pripojite. Budem rád. Ešte môžeme si dať za neho jednu hru proste v solo showdowne. Alebo dve hry. V solo showdownoch za neho. See me rolling? You wait. Dive bomb. No. Wezmeme si tu čestku. On je taký docela na nič. Nemá žiadnu, keď nemá dobitú superku. Má malý range. No. O, jest. Destroy. Okej. Biega. No dole. Jako będzie. Wejdziesz jeszcze. Aha. No, no. Jest. Jako, że to są boci, hej. Ale aspoň... Dajme si dve hry pre ďalšie dve star trophy. Zema. Koľka je hodina? 12 hodín za chvíľu. Ja to nikto nevidí, že natáčam. Takže... Time to shred some bones. Druhý kontrol, aby ste Geology rocks. mohli... Geology rocks. No počkaj. A teraz to nie sama nabije to. Ej, jak mam? Słabe liki. Czekałem. Dobre. Jak mała super! Nie? Jak to ta koleczka tam... Jesteś ready. Jesteś cooked. Dobra, otworimy si... O! To jest lasy nie polecie. Ale to ja mam player iPhone.
teraz koľko? 3000. 3000, to je docela dosť uličiek. Môžeme si budeme si normálne vyberať. Okej, to vadí. Jemný. Okej, ropa. Takže mohol by som z toho robiť obrovského kontrolu. Kama, nemám žiadne skoro coiny. Ja si chcem dať draka na 11. No, ono je My prečo? dragon Má. brings all the flames to flight and take right, they'll burn you up. Inflato Dragon! Srdiečko. Ani ja si tak asi nechám. No tak, my sa uvidíme od ďalšieho videa a zatiaľ čus.